So umoya kaNkulunkulu mawufika wasinika amandla to overcome fear. We are bold as lion. Izwi kaNkulunkulu lisho njalo lithi abantwana bakaNkulunkulu, they are bold like lion. We are not cowards. We are not timid. Umoya ongcwele masufikile kuwe ufika ukunikeza amandla okubulala uthando lwesono, ukunikeza amandla okuphila ubungcwele. Igama lithi holy lisho to be separated. So umoya kaNkulunkulu wonke umuntu ohamba ngawo uphila impilo ehlukanisiwe. Yingakho sikudoubt ukuthi umoya ongcwele wawafika kuwe uma impilo osayiphilayo ingahlukene nalutho. Tshela makhansani siyahlukana uma sefikile umoya ongcwele, sihlukana neminako yenyama. uNkulunkulu ufe ngoba ka withdraw engadepositanga. uNkulunkulu akakulindele ube ngcwele engafakanga qala into ezokulekelela. God is so fair. Oh hallelujah. So uNkulunkulu aka-expectile ukuthi wena usazohlulwa iminyako yenyama ekubeni phakathi kuwe adeposit amandla akusiza ukuthi uhlukaniswe. Be holy. Yingakho sithi ubungcwele akuzona izikhwepha zakho nokuzama kwakho, kodwa ukwenza kaNkulunkulu. Kusho ukuthi ke wonke umuntu obanjwe igrip of sin umuntu onqabela umoya ongcwele ukuba asebe. Umoya ongcwele ufuna ukubulala iminako yenyama ngoba bonke abahamba ngenyama bayafa. Umoya ongcwele ufuna wena uphile